كتاب أحكام الصلاة كتاب صلاة صلاة فردئي شني تقفان زهري jalqabni waytii isaa hoggaa aduun gama bayarraa gama dhiyaa jallatte maayin waytii isaa hoggaa gaaddifni wahayyuutuu qixxee isaa ta'ee waa xiqqo ida'ame lammaffaa casrii jalqabni waytii isi'ii hoggaa gaaddifni wahayyuutuu qixxee isaa ta'ee waa xiqqo ida'ame ammoo waytiin filamtuun hoggaa gaaddifni wahayyuutuu qixxee isaa harka lama ta'e ammoo waytiin salaatun namaa gayu hanga aduun seentutti sadaffaan maghrib waytiin maghribaa takkitti'i sun aduun seentee hangi azaananii wadda'atanii huccuu salaataa uffatanii iqaamaa godhanii raka'aa 5 salaatan dabru hangi kun yoo dabre waytiin maghribaa baate haa tayuu kun qawlii shaafi'iidhaa kan boodati ammoo wanni shaafi'iin duraan je'e waytiin maghribaa seensa adu'urraa qabdee hanga diiminni sami'ii kan eega aduun seentee dhufu deemutti kanaatu irra jaba afraffaan cishaa'i jalqabni waytii isaa diiminni sami'ii deemu'uuni waytiin isaa maraxamtuun hanga halkanirraa harki tokko dabrutti bakka saditti yoo qoon ammoo waytiin salaatun namaaf gayu hanga fajiriin lammeeysa'aa bayutti yookaa jalaan ifutti shanaffaan subhii jalqabni waytii subhiidha fajiriin lammeeysa'aa bayu'uuni ammoo waytiin isaa maraxamtuun hanga lafti iftutti ammoo waytiin salaatun namaaf gayu hanga aduun baatutti kutaa sharxii salaanni wajjabuun takkaa wajjabduun shuruux wujuubi salaa sharxiin salaanni 5 wajjabduun 3 sun tokkoffaan islaama tayu lammaffaan saalfatu ballagu sadaffaan aylii qabaatu waan sadeen kanaan namni ajaja rabbii dalagu'utti dirqama haa tayuu haadhaa abbaan joollee amata 7 salaatatti ajajuun dirqama yoo bara 10 guutanii dhiisan salaatatti tumuun dirqama akkuma soomanatti dhawan yoo dandayan ammas wanni haadhaa abbaarratti wajjabu heera islaamaa joollee barsiisu kun halaali kun haraami je'anii salaata sunna'aa ta kopha'aa salaatu sunna غير التابعة للفرائض صلاني سنآ تن فردي جلهن ديمن تن كبآ صلاتمتو شني تكفى صلاة إيدا
صلاة إيدا صومنات لمفا صلاة إيدا عرفات سدفا صلاة يو أدو الرا إفن ديمي صلاة أفرفا صلاة يوجي الرا إفن ديمي صلاة شنفا صلاة روب رب الربرباد جتش صلاة صلاة السنة التابعة للفرائض صلاة سنة تنفردي جلديمت صلاة سنة تنفردي وجي صلاتمت ركعة ترب صبحي درة ركعة لم ظهري درة ركعة أفر إسا بودا ركعة لم أسري درة ركعة أفر مغرب بودا ركعة لم إشائي بودا ركعة سدي ركعان لما سنة إشائي لت ركعان تكو إرتقى صلاة وتري لت جد جريسي وتري ركعة سدي الرهدون ركعة كتك سنة فردئي وجه صلاة ترى كان الرجبادا كداني سن ركعة لما صبحي درة ركعة لما ظهري درة لما بودا ركعة لما مغرب بودا ركعة لما إشائي بودا صلاة سنة ججبدو السنن المستقلة المؤكدة سنان سدي ججبدو سن تقفان سنة هل كان كيس صلاة لما فان صلاة وارئ الرتقان إسا ركعة لما قدان سديتي ركعة لما لمان الدباس أوتو غاري ويتين إسئي هقا أدون باتي الفود أمترى هنگا أرأت إسين صلاة ضحادة جأمت صلاة الضحى جأمت سدفان صلاة سنة كان سديسا سنة تراويحة صلاة التراويح إسين هل كان رمضان هند صلاتمتي إسين ركعة دي الدم أكا أصابن الرت ولي قلني دلقا أكا بيهك إيفي مالك سند صحيحا أديس إسين ركعة لما لمان صلاتمتي ويتين إسئي إشائي الرا هنگ صبح إت كتا شرطي صلاة شروط صحة الصلاة شرطين صلاة تن أدو صلاة تهنسين وجه سن تكفان ودأتو تكا قامت أتو نجسر راقل قلايو لما فان أورا يوكا سال إفضيسو هجو طاهران يوكا قلقلودان سدفان بك طاهرات أبتو أفرفان ويتين سينو بيخو شنفان قبل أتقرقلو جهفان فردئي في سنة صلاة الدام بيخو قبل أتي قرقلو إيسن حال لما كيستي نماف قيا سن صلاة هقا سودان جبيستيتي لولفا كيستي
صلاة هقا إملتو جرا ويابتن الرت صلاة كيستي كتا أركان صلاة أركان صلاة واني صلاة إسي مليهن أرقمني خد أسديتي سن تقفان نية لما فان يودن ديان دابتو سدفان الله أكبر جاءوا أفرفان فاتحة قرأوا بسم الله دوجه شنفان قجأوا يوكا ركوع قدوا جهفان ركوع كيس واتق أتروا تربفان ركوع الرا متى الفودني دابتوا akka duratti deebi'anii isa kanaan i'tidaala je'anii saddeetayfaa i'tidaala keessa waa xiqqo turu saylaffaa sujuuda kurnaffaa waa xiqqo sujuuda keessa turu kudha tokkoffaa sujuuda lamaan jidduu taa'u teessuma tana keessa waa xiqqo turu kudha lammaffaa eega salaata fixanii teessuma boodaa taa'u kudha sadaffaa teessuma boodaa keessatti tashahuda qara'u tashahudni hunoo kana التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كد أفرفا صلاة على النبي قرأوا تكايو بوسو إرتقان إسا اللهم صل على محمد جتشو أمو قوتن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد جتشو خد أشنفأ في خد أجهيفا إيغسي تاءني سلامتو إرتقون سلامتا السلام عليكم جتشو إرقدون هقالما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جتشو تدراك ستي قم مرقا ملأتني تلميس آكي ستي قم بتاء ملأتني كل أتربفا صلاة الرابيو نيتو هاتيو صلاة الرابيو نيتون سنة دمالي ركن إيمت كل أسديتيفا دلقا صلاة أكا دبنت أوفو سنن الصلاة قبل الدخول فيها سنان صلاة ودو صلاة التهنسين وعلم سن تقفى أذان أكاتا أذان هنو أكن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله جئوا يو أذان صبحي آتاي إيغا حي على الفلاح جئ والنجئوا الصلاة خير من النوم هقالما معنان إسا صلاة هريب الرجال جتشؤ إيغسي أذان بوتا وان نمني هريبة تجروف جتشا كنان إسان يادتشيسم بربادما إقاما أكما أذانت هاتيو جتش أذانا كان درا أفوري كان إقام آلم جتش أذانا كون لم كان إقام توك جتش بودا درا ملي سن أكما أذانت لما أمو جتش إرى بودا أذان في إقاما كيست اللي توكو أمس إقاما كيست إيغا حي على الفلاح جئ هقالما قد قامت الصلاة جئ أمس أذان كيست قوق أكان ألفودا إقاما كيست قبة أمس أذان نهر كسني إقاما نججرسن نمني نما أذان أغيو أكما إني جئ حي على الصلاة في حي على الفلاح كيست ملي إسان لمن كيست لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جاء أكسما قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة كيست ملي إسان لمن كيست أقامها الله وأدامها أما اللي الصلاة خير من النوم كيست ملي إسي كيست صدقة وبررت جاء يقاد بتجتشو سنان صلاة غقردون إيغا صلاة تسينني وعلما تكفى تشهد درات التحيات درات هنگا اللهم صل على محمد غيوتي لما فان قنوت صبح في قنوت وتري رمضان قم بودتي وياخد أشنيسا رمضان الراهنغ صدمت الرقيقان قنوتا اللهم اغفر لي يا غفور جتشو أمو قوتن قنوتا هنو أكن اللهم اهدني في من هديت يو إمامته اللهم اهدنا جاء وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ونستغفرك اللهم ونتوب إليك وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم
معنى إسا معنى قنوتا كتاب برسيسا صلاة كان أن تلشك سلالي هيئات الصلاة دلقا صلاة بونستو واني صلاة بونس كان إرئفنه كدشن تقفى هرك لمان هنگچ إلي لمانتي الفودو هرك الفودون بك أفرت بربادما تقفان هقا صلاة هدأت أوف الله أكبر جئ لما فان هقا ركوع قد جئ سدفان هقا ركوع الرا متى الفود أفرفان هقا تشهد الأول الرا دابته تشهد تكا التحيات درر دابته واني صلاة بونسو كلمي سادا هرك مرقا كبتا أر كاي قبتو كان سديسا دعائي توجها قرأوا إسين وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين جتشو معنان إسا معنان دعائتنا أكن فولكية جرى ربي سمئي في دتشي أومي جرى قلتي أنا جلنا الرا جرى أجل أو جلتو أنا إسلاما أن نما ربي شريك يوكا مسانو قؤومتي صلانك يا في عبادن تيا جرون تيا في دوتي تيا تربيتي هرك إساتي جرت ربي وهند أومي تويتو كان فكاتا هنقبن أن ور إسلامي جتشو أفرفان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جتشو شنفان صلاة صبحي لتيفي ركعا لمان درا كان مغربات في إشائي كيستي أما اللي جمعة في عيد لمان كيستي أكسما صلاة جئر إفن ديمؤ صلاة روب بربادؤ تراويها في وتري رمضان أما اللي ركعا لمان طوافا كان هلكني يوكا ويتي سبهئي كيستي قوقا الفودتي قرأ هنگا نمني إسد أغيو تكتي جهفا صلاة برا كيستي قوقا قد قبتيتي قرأ هنگا لبو إفي أغيسسو تكتي هاتيو سنة هل كان صلاة كيستي هوجين قوقا الفودتي هوجين قبت ربفا آمين جتشو شنفا فاتحة بودا
suuraa qara'u raka'aa lamaan duraa keessatti salaata hundarra. Saylaffaa hoggaa rukuu'a fi sujuudaa gajje'uu fi hoggaa sujuudarraa ol je'u Allahu akbar je'u. 11ffaa rukuu'a keessatti subhaana rabbiyal aziim wa bihamdihi jechuu. 12ffaa sujuuda keessatti subhaana rabbiyal a'laa wa bihamdihi jechuu. 13ffaa teessuma sujuuda lamaan jidduu taa'u keessatti garaa faana bita'aa ol deebisee irra taa'ee faana mirgaa qubbeen isi'ii lafa kaayee hirpha isi'ii ol dhaabee hunoo akkana je'u. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وارزقني وعافني واعف عني. جاء قد أفريسا تيسما تشهد دراك ستي أكما تيسما سجود لمان جدؤو تائتي harka lamaan gudeeda lamaan irra kaaya. qubbeen harka bita'aa diriirsee qubbeen harka mirgaa qabee cammee abba guddu'utti aantu fi abba gudduu malee akkanatti tashahuda qara'a. duuba odoo qara'uu yoo jecha illa Allahu gaye cammee yookaa quba abba guddu'utti aanu jecha kanaa wajji ol fuudha. rabbiin tokkichaa akeeku'uu jecha. 15ffaa teessuma hunda keessatti akka teessuma sujuuda lamaan jiddu'utti miila bita'aa afatee irra taa'u. 16ffaa teessuma tashahuda boodaa keessatti faana miila bita'aa ka mirgaa jalaan achi baasee taa'aadhan lafa taa'u. eegasii tashahuda qara'u. 17ffaa wanni salaata bareechu kan irraa boodaa salaamtaa lammeeysaadhaa baafatu. kutaa waan dhalaadhaa dhiirti keessatti wal dhabanii maa tukhaalifu fiihi almar'atu arrajula. dhalaan waa 5 keessatti dhiiran wal dhabdi. dhiirti rukuu'a fi sujuuda keessatti ciqilee lamaan cinaacha lamaan irraa fageessiti. garaa gudeeda lamaan irraa fageessiti. salaata qooqa keessatti ol fuudhan keessatti dhiirti qooqa ol fuuti. yoo salaata keessatti waa itti argaman subhaanallah jetti. salaata keessatti saalli dhiiraa cawran dhiiraa waan handhura isaati fi jilba isaa jidduu jiru ammoo dhalaan ciqilee lamaan rukuu'a fi sujuuda keessatti cinaachatti maxxansa. garaa gudeedatti maxxansa. bakka dhiirti alaga'aa jirtutti qooqa ol fuutee hin qaraatu. yoo salaata keessatti waa isi itti dhufe keessa
shanacha mirgaatin dudda shanacha bita'aa dhooyti salaata keessatti qaamni dhalaadhaa hundi saala takkaa cawra fuula is'iiti fi shanacha harka lamaanii malee gabrittiin salaata keessatti akkuma dhiiratii saalli is'ii cawran is'ii waan jilba is'iiti fi handhura jidduu jiru ammoo ala salaatatti isiin akkuma bilistitti'iiti kutaa waan salaata balleessu wanni salaata balleessu waa 11 sun tokkoffaan beeka'aa waan salaatatti rarraane dubbii namaa dubbatu lammaffaan dalagaa hedduu akka tarkaanfii sadiifaa dalagu sadaffaa wuduu'ni duraa diigamu afraffaa najifni isa tuquu shanaffaa bakkiti qaamarraa dhoysuun dirqamaa osoo inni salaatatti jiruu mul'atu jahaffaa odoo salaatatti jiruu niyyaa jirjiiru sun akka salaatarraan bayaa yaadu'uuti torbaffaa qibla'arraa garagalu saddeetayfaa nyaata fi saylaffaa dhugaati'ii fi kurnaffaa kofla 11ffaa ammallee waan nama kafarsiisu dalagu yookaa je'u yookaa yaadu kutaa waan salaanni qabuu raka'aanni salaata fardi'ii shanan keessa jiru 17 raka'aa san keessa sujuuda 34 jira allahu akbar 94 jira tashahuda 9 jira salaamtaa 10 keessa jira tasbiiha 153 keessa jira waliigalli arkaana salaataa rukunni 126 salaata subhii keessa 30 maghriba keessa 42 zuhurii keessa 54 asrii keessa 54 ishaa'ii keessa 54 namni salaata fardi'ii dhaabbatee salaatuu dadhabe taa'eti salaata namni taa'ee salaatuu dadhabe ciiseti salaata kutaa waan salaatarraa dhiifamu wanni salaatarraa dhiifamu waa sadii sun tokkoffaan fardii lammaffaan sunna sadaffaan hay'a waan salaata boonsu fardiin yoo dhiifamte wanni akka rukunii yoo dhiifamte sujuudni irraan fi'ii irraa bakka hin dhaabbatu wanni isarratti jiru yoo fardii dhiise san dafee dhi'otti yaadate waan san fideeti waan isa boodaa dalagee eega tashahuda qara'ee odoo hin salaammanne sujuuda lama sujuuda irraan fi isarraa argamte saniif jecha
waan sunnaa je'amu kan akka tashahhuda duraa qunuutaafaa eega irraanfatee bira dabre fardii isa boodatti seene itti hin deebi'u bakka waan dhiiseesan sujuuda lama odoon salaammanne sujuudee salaammata waan hay'aa je'amu kan akka harka ol fuudhuudhaa kan akka tasbiihaa kan salaata bareechu kan ir'ifne yoo dhiise itti deebi'ee hin dalagu ammallee sujuuda irraanfi'ii isi'ii je'ee hin sujuudu namni raka'aa hangamin salaate je'ee shakke fakkeessa'aaf sadii moo afuri je'ee hanga hubate kan irra xiqqa'aa qabateeti sun sadii kan afreeysa'aa fidee irraanfi'iif sujuuda lama sujuuda sujuudni irraanfi'ii sunna'a dhiisanillee salaanni hin badu waytiin isa sujuudan odoo hin salaammanne yeroo salaanni sababaa hin qabne keessa dhoowwamu waytii shan keessa salaata sababaa hin qabne hin salaatan takka salaanni sababaa hin qabne hin salaatamu sun tokkoffaan eega salaata subhi'ii salaatanii salaatun ni dhoowwam yoo sunnaa subhi'ii takka qadaa faataate malee hanga aduun baatutti lammaffaan eega salaata asri'ii salaatanii hanga aduun seentutti yoo sunnaa asri'ii ta duraan hin salaatin taate takka salaata masjida seenu'uu taate malee sadaffaa hoggaa aduun bay'utti jirtus hanga baatee xiqqo ol fuudhamtutti afraffaa hoggaa aduun seentus hanga lixiinsi isi'ii guutamutti shanaffaa yeroo aduun sammuu namaa geesses hanga isiin gara dhiyaa jallattutti waytii shanan kana kan salaanni isii keessatti dhoowwamu takkaa dhoowwamtu yoo salaata sababaan isaa waytii san dhufu taate malee takkaa sababaa yeroo tana dura dabre kan akka qadaa baasu'uu takkaa sababaa yeroo tanatti qindaayu kan akka salaata yeroo san masjida seenu'uu salaatanii taate malee kutaa salaata jamaa'aadhaa salaanni jamaa'aadhaa fardii yoo namni biraa dalage namarraa kufu kan yoo hundi walii galee dhiise itti dilaayan namni nama duuban salaatu imaama kana jalan deemee salaataa niyyatuun dirqama ammoo namni namaan salaatu imaama tayeetin namaan salaataa niyyatuun dirqi'ii miti haa tayuu ni barbaadama sawaaba jamaa'aadhaa argatu'uuf jecha
bilisni gabrichatti hidhatee duuban salaatun namni saalfate naman saalfatinitti hidhatee duuban salaatun ni gaya dhiirti dhala'atti hidhattee duuban salaatun hin gayu namni faatihaa qara'uu beeku kan hin beeynetti hidhatuun hin gayu yoo bakka fedhe dhaabbatee masjida keessa isaa jiru imaamatti hidhate isaa dalagaa salaata imaamaa beeku isa argu'uun yookaa dhagayu'uun yookaa saffii garii argu'uun salaanni isaa fayyaa taya waan imaama dura hin dabriniin kun yoo imaama fi ma'muumni masjida keessa jiraatan ammoo yoo imaamni masjida keessa jiraatee masjida keessa dhaabbatee ma'muumni ala masjidaa dhaabbatee itti hidhate hanga dhudhuma 300 itti dhiyaatee dhaabbatee kan salaata imaamaa beeku arga'aan takka dhageeyti'iin kan wanni imaamatti achi dabruu takka arguu isa dhoowwu isaan jidduu hin jirre itti hidhatuun fayyaa taya kutaa salaata imalaa takkaayuu musaafiraa namni imaltuu jiru salaata raka'aa afurii gabaabsee raka'aa lama godhee salaatuu ni qaba sharxii 5 tokkoffaan safarri isaa safara dili'ii yookaa cubbu'uu tayuu dhabu lammaffaan bakki inni itti deemu dheertuu kiiloomeetirii 82 dhiyaattu tayuu sun waan farsakha je'amu 16 ni gaya sadaffaa salaata raka'aa 4 kan ada'aan yookaa waytii isii keessatti salaatu tayu kan qadaa biyyaan tayini afraffaa hoggaa hidhatu salaata kana nan gabaabsaa niyyatu shanaffaa nama musaafira hin tayinitti hidhatuu dhabu yoo hidhate ni guuta sharxii salaata walitti qabu'uu namni musaafiraa yookaa imalaa salaata zuhuri'iiti fi asri'ii walitti qabee yeroo tokkoo isaan lamaanii keessatti salaatuu ni qaba yoo fedhe asrii zuhuri'ii wajji salaatee yoo fedhe zuhurii asri'ii wajji booda aansee salaatee akkasuma maghribaa fi ishaa illee tokkoo waytii isaan lamaanii keessatti salaatuu ni qaba roobaa je'anii salaata walitti qabu namni musaafira hin tayin kan biyya jiru roobaa je'ee masjida keessatti asrii dursee zuhri'ii wajji ishaa'ii maghribaa wajji salaatuu ni qaba sharxii roobni walitti dhaabbatu'uutin hanga salaata lammeeysa'a hidhatutti sharxii manni isaa fagoo ta'ee masjida keessatti jamaa'aadhan salaatu'uutin kan roobni sun isa miidhu warri masjida keessa galu imaama malee roobaa je'ee salaata walitti qabuu hin qabu
إمامني جماعة نيتون شرطي أمو روبا جأني زهري بود آنسي أسرئي وج مغرب بود آنسي إشائي وج صلاة هنجيو صلاة أزرئي ملئت سبب ملئت ويتي إسر باسؤوت كيسجرا ركبا جتشا صلاة والاتقابو نمني ركبني dhaabbatuu dhoowwu dhaabbatuu isa dhoowwe isatti jiru salaata dursee yookaa booda aansee walitti qabuu ni qaba qawlii mazhaba shaafi'ii tokkorratti deemne duuba namichi dhukkubsatu dursu'uu fi booda aansu irraa kan isaaf irra caalu irra laafu dalaga salaata jum'aadha sharxiin jum'aan namarratti wajabuun torba tokkoffaan muslima tayu lammaffaan saalfatu yookaa ballagu sadaffaan aylii qabaatu afraffaan dhiira tayu shanaffaan fayyaa qabaatu jahaffaan bilisa tayu torbaffaan warra qubatee taa'u tayu warra goggodaanuu miti sharxii salaanni jum'aa fayyaa tayuun sharxiin jum'aa dalaguun fayyaa tayuun sadii tokkoffaan bakkeen jum'aan itti dhaabbamu takka dalagamu mandara yookaa ganda tayu lammaffaan warri salaatu nama 40 kan jum'aan irratti wajabu tayu sadaffaan waytii zuhri'ii keessatti dalagamu yoo waytiin baate takka sharxiin dubbanne ir'atte zuhri'iitu salaatama arkaana jum'aadha fardiin jum'aadha sadii tokkoffaa ammallee lammaffaa khuxbaa lamaani kan isaan lamaan jidduu waa xiqqo taa'u sadaffaa raka'aa lama jamaa'aadhan salaatu sunnaa jum'aadha sunnaan jum'aadha jaha tokkoffaa dhiqatanii qaama if qulqulleessu lammaffaa huccuu adii uffatu sadaffaa qeensa yookaa kottee ciratu afraffaa waan urgaayaa godhatu shanaffaa suuraa kahfii suuraa dukhaan halkan jum'aadhatii fi guyyaa qara'u jahaffaa salaat ala nabii guyyaa jum'aadhatii fi halkan heddommeeysu hoggaa imaamni khuxbaa qara'u cal'isuun ni barbaadama namni hoggaa imaamni khuxbaa godhu'utti jiru takkaa qara'utti jiru masjida seene raka'aa lama haffallii salaatee eegasii gattaa'a kutaa salaata iidaa salaanni iida soomanaati fi salaanni iida arafa'aa sunnaa jabaa akkaan barbaadamu salaanni iidaa raka'aa lama akkaatan itti salaatan raka'aa duraa keessatti eega hidhatanii
odoo faatihaa hin qaraane hoggaa torba allahu akbar je'an. allahu akbarii hidhanna'aa malee ammoo raka'aa lammeeysa'aa keessatti hoggaa shan allahu akbar je'an. allahu akbarii dhaabbatiinsaf je'an malee. eega salaatarraa raaw'atanii khuxbaa lama qara'an dheertuu lama dubbatan. khuxbaa duraa keessatti hoggaa sagal allahu akbar je'an. talammeeysaa keessatti hoggaa torba allahu akbar je'an. halkan iidaa maghribarraa qabanii hanga imaamni salaata iidatti seenutti allahu akbar je'uun ni barbaadama. sun halkan iida lamaaniti. ammoo iida arafa'aa keessatti waytiin allahu akbar je'an subii guyyaa arafa'aa kan iida durarraa qabdee hanga asrii guyyaa sadeen iida boodatti deemti. kutaa salaata ifaa ji'aa fi adu'uu barbaadu'uu salaatul khusuufi wal kusuuf. sababaa ifaan adu'uu fi ji'arraa deemu'uutiif salaatanii rabbi kadhatuun akkaan barbaadama. haa tayuu yoo odoo hin salaatin ifni itti deebi'e qadaan baasan. salaanni kun raka'aa lama raka'aa hunda keessa dhaabbatiinsa lamaatu jira. akkana jechuun hoggaa rukuu'a godhan ammas dhaabbatatti deebi'aniiti faatihaadha fi suuraa biraa qara'an jechuu. kan eegasii rukuu'a biraa godhan. dhaabbatiinsa lamaanuu keessatti qaraatii akkaan dheeressan. akkasuma rukuu'a lamaan keessatti tasbiiha dheeressan. sujuuda keessatti malee. eega raka'aa lamaanirraa raaw'atee khuxbaa lama qara'a. salaata ifni adu'urraa deemu'uuf salaatan keessatti qooqa qabataniiti waan qara'an. kan ji'aa keessatti qooqa ol fuudhan. kutaa salaata rooba barbaadu'uu salaatul istisqaa. salaanni hoggaa roobni namarraa cite rooba barbaadaf salaatan sunnaa akkaan barbaadamu. akkaatan isa itti salaatan mataan biyyaa yookaa gandaa ummata tawba'aa fi waa sadaqatu'uu fi cubbuu hunda dhiisu'uu fi dilii hunda dhiisu'uu fi nama wal didaniin araarfatu'uu fi guyyaa sadii sooman utti ajaja. duuba guyyaa afreeysa'aa dirre'etti ummataan baya. huccuma dalaga'aa tan boonni keessan jirreen rabbiif if xiqqeessa'aa kadhaa rabbii mul'isa'aa bayan. duuba akkuma salaata iidatti raka'aa lama isaanin salaata. eegasii khuxbaa qara'a. huccuu darbatu gubbaa jala godheeti jala gubbaa godha. damboobaaf jecha du'aa'iidha fi istighfaara heddummeeysa.
du'aa'ii nabi muhammad nageenyi isarratti haa jiraatu nu barsiisen kadhata du'aa'in sun hunootan اللهم اجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب ولا محق ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم على الضراب والآكام ومنابت الشجر وبطون الأودية اللهم حوالينا ولا علينا اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا صحا عاما غدقا طبقا مجللا دائما إلى يوم الدين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والجوع والضنك ما لا نشكو إلا إليك اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأنزل علينا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا معنان دعائتنا يا رب روبكنا روب نجايا نوغد dhugaatii miidha'aatan barakaa deemsiftu tabbala'aa rooba waa diigu kan waa fuudhu hin godhini yaa rabbi gaara fi tulluu ammallee bakka mukaa citaan mayru nuu roobsi yaa rabbi nutti roobsitee nun miidhini naannoo teenya nuu roobsi yaa rabbi rooba rakko'oo nu baasu gaarii hegereen isaa faarfamtu kan lafa gabbisu kan guddisee lafa dhayu kan walgayu hedduu kan biyya hunda walgayu kan lafa hagoogu kan hanga itti haajamnutti deemu yaa rabbi rooba nuu roobsi warra sirraa garaa muraturraa nun godhini yaa rabbi namaa fi biyyatti cinqi'ii fi beela fi rakkoo si malee nama biratti hin himanneetu jira yaa rabbi midhaan nuu magarsi aanan nuu heddommeeysi barakaa sami'ii nuu buusi barakaa dachi'ii nuu baasi balaa si malee namni biraa nurraa hin deemsifne tana nurraa deemsise yaa waaqa araara sirra barbaanna ati kan namaaf araaramu duumessa rooba gudda'aa nuu ergi jechuu hoggaa roobni roobee galaanni yaa'e bishaan sanitti bishaan galaanaa sanitti dhiqatuun ni barbaadama hoggaa mandiisuu dhagayanii fi hoggaa hangaasuu argan tasbiiha godhuun ni barbaadama hunoo akkana je'anii سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته جاء يو من ديسو أجاي سبحان من يريكم البرق خوفا وطمعا جاء يو هنغاسو أك معنان سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته جتشو رب ملائكتش رعد جأمو
tasbiiha isa godhee galata isaa galchee isa faarsu kan malaayikan hundi sodaa isaatiif waan isaan hin malle hundarraa isa qulqulleessitu rabbiin akkanaa kun waan isaan hin malle hundarraa qulqullaaye jechuu معنان سبحان من يريكم البرق خوفا وطمعا جتشؤ واقني هقا إسن رومني إسنت روبو صداتني في هقا إسن روبني إسني روبو خجلتن هنقاسو إسن argisiisu waan isaan hin malle irraa qulqullaaye irraa guddate kutaa salaata hoggaa soda'aa salaatul khawf salaanni hoggaa soda'aa salaatan gosa sadiitti qoodama tokko diinni gara qiblaa hin tayin keessa jiraatu duuba imaamni ashkara bakka lamatti baasa isaanirraa tuutti takka diina dura dhaabbatti ammoo takka imaama duuba dhaabbatteeti imaamni raka'aa tokko isaanin salaatee daddaftee kaatee kophaa salaata guuttatti imaama dhiiftee deemtee fuula diinaa dura dhaabbatti ammoo tuutti diina dura dhaabbattu dhufteeti imaamatti hidhattee raka'aa tokko imaama wajji salaattee hoggaa imaamni tashahudaaf taa'e raka'aa tokko kan imaamni isaan dura salaate kaatee fiddi duuba imaamni taa'etuma isaan eegee hoggaa isaan fixanii tashahuda qara'an salaammata lammeeysan diinni gama qibla'aa kan itti garagalanii salaatan keessa jiraatu gaafana imaamni ashkara isaa bakka lamatti qooda duuba hundaa wajji salaata hidhata ashkara isaa hundaa wajji salaata hidhataa hoggaa inni rukuu'a godhe hundi wajjiin rukuu'a godha haa tayuu hoggaa imaamni sujuudaf bu'u saffii takkaatu wajjiin sujuuda salfiin takka dhaabbatteeti isaan eeydii takkaayuu tiisiti hoggaa imaama fi warri wajji sujuude dhaabbate salfiin isaan tiisu'uu jalaa hafte buuteti sujuuddi sadeeysan lolli walitti jigee wal seenee sodaan jabaatu gaafana namuu akka isaa mijjaayutti takka isaa mijjaayetti salaata lafa deema'aa waa yaabbata'aa qibla'atti garagala'aa qibla'arraa garagala'aa kutaa uffataa ahkaamul libaas dhiirti hariira uffatuun ziqiya hamartii yookaa qubee godhatuun ni dhoowwama ammoo dhala'aaf ni gaya ziqiyni xiqqa'aa fi guddaan isalleen haraam yookaa dhoowwamuu keessatti walqixa yoo gariin huccu'uu hariira taatee gariin
jibrii taate uffatuun ni gaya waan hariirri irran heddommaatiniin kutaa salaata janaaza'aa salaatul janaaza nama du'eef waa afurtu nu qabata takkaayuu waa afur dalagu utti dirqamna sun tokkoffaan dhiquu lammaffaan kafanuu sadaffaan irratti salaatuu afraffaan awwaaluu namni lama hin dhiqamu irratti illee hin salaatamu isaan nama lola kuffaaraa keessatti ajjeefamee fi ilmoo isii jirtu hin dhalatini namni du'e qari'itti dhiqama hoggaa 3 takka hoggaa 5 taraa duraa baala qurqura'aati tumanii itti ida'an tan boodatti waan kaafuur je'amu ida'an huccuu 3 adaadi'iin kafanama kan qamisaa fi imaamanni keessa hin jirre hoggaa irratti salaatan hoggaa 4 Allahu akbar irratti je'an taduraa booda faatihaa qara'an talammeeysaa booda salaat ala nabii je'an tasadeeysaa booda du'aa'ii tana qara'an isiin اللهم هذا عبدك وابن عبدك خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحباؤه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به منا اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقح برحمتك رضاك وقه فتنة القبر وعذابه وافسح له في قبره وجاف هنا أكن يا رب inni kun gabricha kee ilma gabricha keetiti qilleensa addunyaati fi bal'ina isi irraa gara dukkana qabri'iiti fi gara waan achitti arguu baye waan jaalatee fi takka waan jaalatuu fi waan isa jaalatu hunda dhiise yaa rabbi inni tokkummaa teeti fi muhammad gabricha kee ergamaa kee tayuu ragaa bayuu ture siitu nurra isa beekaa inni si bira qubate ati irra caalaa nama bira qubataniiti inni rahmata keetitti haajama'a ati isa gubu irraa dureessa nuti araara isaaf barbaadu'uuf sitti dhufne yaa rabbi yoo nama gaarii taye gaarii isaa ida'i nama hamaa tayu irra dabrii fi rahmata godhii fi irraa jaaladhu azaaba qabri'iiti fi cinqii isi irraa tiysi qabrii bal'isii fi dachii cinaacha isaa lamaanirraa fageessii nagaya kenniif
hanga nagayaan jannata kee geessitutti yaa irra caalaa warra rahmata namaa godhuu jechuu eega takbiiraa afreeysaati hunoo akkana je'a اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله معنان إسا يا ربي إيغا إساتي فتنا ننقئن قالت إسرى ننهون قيسن يا ربي نوفي إسلئ أرارمي جتشو eega takbiiraa afreeysaati ni salaammata salaamtaa lama nama du'e boolla gaqqotaniiti eegasii labbaa qotanii goda keessatti awwaalan yoo dachiin jabduu hin jijjiine taate yookaan boolluma gaqqotan tana garaa jidduu hanga ciisa namaa takka gaqqotanii keessa ciibsanii itti cufan duuba akkuma tayettuu haa awwaalamu qibla'atti gara galfamee kaayama hoggaa awwaalanii fi hoggaa irratti salaatanillee hoggaa qabrii kaayu'uu ka'an suuta gara mata'aatin fuudhamee buufama namni goda yookaa lahdii keessa isa kaayu akki je'u bismillaah وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى إسا مكا ربي تنن كرا إرقما رب الرتي نجيني سرت هاجراتو نما كان أول جتشو إيغا قبري هنگا نمني كيس دابتي هركا ال دليل ستكا قد فقيسني كيس جيبسن قبرين لفرا ال فودمتي تلفمو دبدي والقطفمو قبري إرتي واجارو دبو أما اللي أدفمو دبو دقا إردابني ديسو نما دوئف بويون هندبو yoo faarsanii iyyuu fi huccuu dhoosanii boqoo takka mallaa iftumuun keessa hin jiraatin kutaa ta'ziyaa warri namni irraa du'e ta'ziyaa godhama ni obsisiifama ta'ziyaan sabbarsiisuu afaan arabatti wanni je'an أعظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وغفر لميتكم يو نمني الدؤ إسلامته أفان أرم أتي والنجأن واقني ربين صبري يوكا أبس إسنيها كنو irraa isin haa sabbarsiisu takkaa haa taraachisu nama keessan kan du'eefis haa araaramu jannata haa seensisu rahmata haa godhuuf je'anii yoo joollee taate wanni je'an rabbi ta shafa'aa isinii haa godhu ta isin shafaatu isinii haa godhu je'anii waan nama sabbarsiisu takka obsisiisu dubbatanii akka obsan godhan ta'ziyaan awwaalcharraa qabdee hanga guyyaa sadiitti deemti yoo nama imaltuu jiruuf taate malee namni lama qabrii takka keessatti hin awwaalamu yoo dirqiin nama goote malee sanuu biyyeen
adda baafaman keessattuu yoo dhiiraa dhalaa alaga'aa tayan